Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha. I respect you so much. Thank you very much. Barikiwe sana. Imana igo. Kandi kubwo kumutera inkunga kugira ngo nanje kinyubake ndakigura ibihumbi 3 murakoze cyane. Wanje wo gushima Imana. Imana yo mu ijuru ibishimirwe. Ndango nshobora kuvuga bari no kudutora kugira ngo twihutishe umwanya. Yandi uhagarare hano, reka mpagarare hano. Ikintu cya mbere Imana imuha umugisha yuko ankunda. Arankunda cyane, mwe ntabwo mubizi ariko arankunda kandi nanjye ndagukunda. Rero kubera urukundo yanyeretse kandi kubwo kumutera inkunga kugira ngo nanje kinyubake ndakigura ibihumbi 3 murakoze cyane. Arakoze cyane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kababanze bafotore bano. Umunyabyinshikazi w'amase ku ikote. Ndashimira Imana ko uyu munsi wabashije kubaho. Wabinamu wanje wo gushima Imana. Imana yo mu ijuru ibishimirwe. Ndango nshobora kuvuga bari no kudutora kugira ngo twihutishe umwanya. Yandi uhagarare hano, reka mpagarare hano. Ndashima Imana yuko uyu munsi ubayeho yarawumbwiye nanjye ndabisengera kugira ngo nzawubemo kandi kuze Imana iguha umugisha mwinshi. Ikintu cya mbere Imana imuha umugisha yuko ankunda. Arankunda cyane, mwe ntabwo mubizi ariko arankunda kandi nanjye ndagukunda. Rero kubera urukundo yanyeretse ntabasha kuvuga mu bihe mwese muzi mwebwe mwashatse urwanga ariko yanyeretse urukundo. Kandi ndavuga kubera urukundo yanyeretse sinzarwibagirwa, nzaruzirikana, nzarumwitura, nzarumwubahira. Sinzi uko novuga gusa icyo nzi cyo mu bantu bankunda abamo. Kubera ko iyo atankunda usanga uyu munsi mba nahagaze hano iruhande rwe, ariko kubera urukundo rwiwe turahagararanye. Rero kubera urukundo mubyara wanjye yankunze, kubera urukundo mubyara wanjye yankunze, ndagura ibitabo by'ibihumbi 10 kashi. Ibitabo 5 ndabigurira abafana bari hano bashaka gusoma kino gitabo b'amasimba. Ibindi bitabo 5 ndabigurira abo nasize mu rugo, harimo Aposo, harimo Piana, harimo Papa, harimo Nana na Bebe nanjye. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha. I respect you so much. Thank you very much. Barikiwe sana. Imana igo. Reka bamuhe ibitabo hanyuma yishure. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya eglise. Turacari kumwe. Dukomeze n'umurimo mwiza turimo. Hari abantu bakunda ituze kandi muri bo hamwe hari abo ndi kubona abakunda kugura ibitabo mwituze. Rero abarimo bihuta bakomeje gutaha, nimuze rero tubahe ibitabo. Karibu sana. Abakobwa b'abasinzira nabo nibaze tugura igitabo cyacu. Abakobwa b'abasinzira komeye, ibintu bitandukanye bishobora guhindura ubuzima, bishobora guhindura icyerekezo. Nimba wari urimo ureba muri iyi direction ugahindukira ukareba muri iyi. Hari abantu benshi, hari ubuhamya bw'abantu benshi batandukanye ubuzima bwabo bwahindutse binyuze mu gusoma. Rero iki gitabo ndabizi ko harimo amasomo menshi akomeye ku muntu wese uzagisoma azakuramo. Nari ndimo nshimira rero abashumba, mwagize neza, Imana ibaho umugisha. Mu kwinjira rero mu muhango nyirizina waduteranije kuri uyu munsi,
ndagira ngo Revera yongera haguruke na madame twongere tubakire tubakomera amashi menshi cyane, tubakomera amashi menshi cyane. Hanyuma ndahita mbasaba batambuke bigire hano imbere. Jewe sindagira amavuta yo ku kagatuti, sinza nko kugakenera cyane, nimba ko kwigira nkano ku ruhande biraza kudufasha. Hanyuma Mzee Duaye arimo yinjira, nimba muyobora komeze n'ubundi nawe yigira hano imbere. Hanyuma nawe tumushimira arimo atambuka, ndagira ngo tumukomere amashi menshi cyane Mzehe. Mwegereze inkoni nimba umuyobore aze. Yes. Mzee tumukomera amashi. Tumukomera amashi menshi cyane. Ndagira ngo baze kutuyobora mu muhango nyirizina wo kuza kumurika igitabo cyanditswe n'umushumba Revera. Tubyishimiye, tumukomera amashi menshi cyane. Yes, asante sana. Protokole batambuka kugira ngo baze kutuzanira igitabo, hanyuma tuze kugishira ku mugaragaro, tugifungure mwese murimo mureba. Ndagira ngo bage paseri, hanyuma baraza gufatikanya, bagombaga gufatikanya na dokteri, numwe mu bafashije umushumba kucandika, ariko nkawe yagize imbogamizi ntabwo arahagera. Pasesa nk'ukizamura bukeya, hanyuma twongere tumukomera amashi, twongere tumukomera amashi. Wow, yes. Hanyuma nimufatikanye ko muri batatu muze gufungura ico gitabo mwitonze. Mukamyi n'abandi baririmbyi nk'abangahe mwegere mikora aho ngaho, ndaza kubabwira ukuntu tuza kugenda dukorana. Twari kuguma tugakoma amashi kugeza tukibonye igitabo nyirizina. Amashi menshi cyane, amashi menshi cyane, amashi menshi cyane. Hanyuma muraza kugifatiramo aho hagati. Yes, hanyuma baze kuwafata ifoto. Kandi hano ni sawa? Hari abari ni sawa? Twongere tumukomera amashi menshi cyane. Twongere tumukomera amashi menshi cyane. Yes. Yes. Mubyeyi turabashimye cyane kuba mwarubasha impano y'Imana, mukemera kwandika ico gitabo kugira ngo kizagirire umumaro benshi bazagisoma. Barakoze cyane. Hanyuma ndagira ngo Kecuru ndetse na Muzehe twamushimiye, na Revera araza gukomeza kumushimira. Mwebwe mube musubiye mu zicara. Hanyuma nari nakuye agatuta ariko nibusega ko Revera waragakoresha. Ya, protokole bongere batugarurire agatuti. Hanyuma kugira ngo duhite twinjira n'ubundi mu gikorwa tudatinze, ndagira ngo twakire Revera tumuha umwanya, araza kuduha samari cyangwa se amapwe mato y'ingenzi akubiye muri iki gitabo, kugira ngo muze kukigura munatekereza cyangwa se muzi ngo ibyo tugiye gusanga muri iki gitabo ni ibihe. Hanyuma harakoresha iminota namubwiye itari myinshi, hanyuma tuze gukomeza na gahunda z'uyu munsi. Twongere tumwakire n'amashi menshi.
Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Nejejwe n'Imana kuba kuri uyu munsi. Imana ya Israheli ihabwa icubahiro. Kubwo gushima Imana, reka mbasabe dukomere Imana yacu amashyi. Twongere dukomere Imana yacu amashyi menshi. Tudatinze, ndashima Imana itugejeje kuri uyu munsi. Bwana Yesu asifiwe. Imana ya Israheli ihabwa icubahiro. Ndashimira abantu bateguye uyu munsi. Twafatikanije gutegura uyu munsi, bayobowe na Dr. Ndabunguye n'abandi bantu benshi. Imana yabashoboje tukaba tugeze kuri uyu munsi. Imana ibahereza icubahiro. Abatumirwa bose, ntagiye gutinda ngo mvuge umuntu n'undi. Abantu tubana mu karere uhereye ku bashumba, abavandimwe, inshuti, ari abashumba bavuye mu turere, ari abantu bose bavuye mu turere, mwese ndabashimiye. Ndavuze ngo Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Ndashimira abatumirwa, New Hope Choir, Gisubizo, Upendo, New Joyous. Abo ni abatumirwa batumiwe muri iki giterane, batwitabye, mwagize neza. Imana ibahereza umugisha. Ndashimira Unity Church, reka bahaguruke. Much respect. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Mwagize neza cyane. Nabonye ukuntu bakoze publicité umwanya muto mu minota mike cyane, ariko kageze kuri. Tubatungeho ibiganza. Imana mu ijuru igire gute? Imana ibahereza umugisha. Nukenera kwamamaza ikintu cyacu uzukinyuza hariya, kandi bizakunda cyane. Rero reka ninjire mu muhango nyirizina. Bwana Yesu asifiwe. Murabona iyi bana iri hano, ariko zose iyo babivanze uzuvuga ngo ni munongere. Nari kwinjira indani mukabyumva, ariko reka mbireke mbihariye abasomyi. Chapitre 15, yego 15. Izuba ry'ibigeragezo. Izuba rigira ibihe bibiri, mbihariye abasomyi. 16. Labani, Yakobo, Leya, Rasheli, inzira iganisha ku mugisha. Aba bantu uko ari bane, Labani ari mu mugani w'Imana, Yakobo ari mu mugani w'umukristo, Leya ari mu mugani w'ibyago n'ibigeragezo dutinya, Rasheli ari mu mugani w'ibyiza. Semeni haleluya. Ko ndapresenta ntabwo mpaye umbwiriza, ko ndibagirwa nkumva ngiye kuvuga ibindi. Rero abo bantu uko ari bane, hari igihe wewe uhagaze. Labani ari mu mugani w'Imana, Yakobo ari mu mugani w'umukristo, Leya ari mu mugani w'ibyago n'ibigeragezo dutinya, Rasheli ari mu mugani w'ibyiza n'imigisha twifuza. Reka nkubwire, uzasoma iki gitabo, Imana izi kukwiriye Rasheli, ariko ugomba kubanza kwihanganira Leya wawe. Labani yabwiye Yakobo, aramubwira ngo iwacu ntibagenza gutyo kugushingira umuto basize umukuru, banza ukora indi myaka 7. Wowe wishimira gusa kuja gusingira Rasheli, ariko wananiwe kwihanganira Leya. Bibiliya Yakobo yaranditse aravuga ngo hahirwa, igice cya 1 umurongo wa 12, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba. Hahirwa umuntu wihanganira Leya, namara azahabwa Rasheli.
nsoje abo dutuye iki gitabo tugituye umuntu wese uri mu rugendo ruja mu ijuru. Iki gitabo tugituye umuntu wese uri kunyura mu bigeragezo, uzasangamo ihumure mu buryo Yesu agira neza. Semeni haleluya. Iki gitabo tugituye abavuga butumwa n'abigisha b'ijambo ry'Imana. Reka soze mvuga aya magambo. Semeni haleluya. Tizi telefone yanje gato. Jambo ry'umusozo, hanyuma subize MC umwanya. Azabakoze cyane, nari kuvuga byinshi ariko kubera impamvu reka mpinira aho ngaho. Yego. Nari mpaye mvuga abantu nshimira, ndashimira abantu bamfashije kugira ngo iki gitabo kibone izuba, kivuke. Hari abantu bamfashije. Ndashimira umubyeyi wacu Doye, zamura ikiganza mubyeyi. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha. Hari aho yansanze mpaye nandika, ndamubwira ngo nagize ihishurirwa rikomeye ryo kwandika igitabo. Arasenga, aravuga ngo ndagushigikiye, Imana igushigikire muri byose. Bwana Yesu asifiwe. Ndashimira Dr. Kavoma, umwanditsi w'ibitabo. Ndi wo kwandika igitabo cya mbere udafite umuntu wo kirebamo ngo akosore. Dr. Kavoma yaramfashije mu bintu byinshi kuko we ni umwanditsi w'ibitabo. Arambwira ngo iki kireke, iki nico, iki sico, iki nico, iki sico. Ndamushimira, Imana yo mu ijuru imuhereza umugisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndashimira umuryango wanje, Madame Nahaguruke. Tambuka hano imbere. Tambuka hano imbere. Burije nabibonye. Mvuze mu ncamake ibikubiye muri iki gitabo, ariko harimo ibintu byinshi. Ndashimira Madame. Bwana Yesu asifiwe. Yamfashije muri byinshi. Kamubwira ngo wowe reba ibyo ngibyo by'umuryango, nanje hariho icyo mbundikiye. Yarakoze cyane. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha. Nongeye kuvuga ngo Imana yo mu ijuru imuhereza umugisha. Ndashimira abana bacu. Ndashimira umukwe wanje Muragizi, ari muri Amerika hamwe n'umudamu wiwe Kigali hariya, kugira ngo iki gitabo kibone izuba. Kubijanye n'ubushobozi bakoze ikintu gikomeye. Ndashimira abana banje Ngirishaka na Madamu batuye mu Rwanda. Ndashimira Ngoga ari hariya Mayotte. Ngoga ni inkingi ikomeye, yakoze ibintu bikomeye. Ndashimira n'abarumuna babo, Ndungutse ari hano yaje muri iki giterane avuye mu Rwanda n'abandi. Ndashimira umuryango wacu wa bugufi, mwacu mu nzu ya bugufi, barakoze cyane. Ndashimira itorero ryacu rya El Shaddai, umushumba Nahaguruke. Rero abashumba ba El Shaddai bahaguruka.
bamaze kumenya ko mfite uyu mushinga wo kwandika kino gitabo, barambwiye bati Revera turagushigikiye. Baradusengera, bakoze ibintu bikomeye, baranaorganiza kino kintu cyose muhamubona cyakozwe kuri uyu munsi. Bashumba beza, ndavuze ngo Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Ndashimira umushumba tugaburiye ijambo ry'Imana, ndashimira abatumirwa, ndashimira abantu bose mwagiye muva ahatandukanye. Nukuri Imana yo mu ijuru ihereze umugisha. Nimba uri mu bihe by'ibigeragezo kw'ibyo naje nanyuzemo, nari kubaha ubuhamya ariko nta mwanya. Nimba wumva uri mu bihe by'ibigeragezo, iki ni igitabo cyawe, iki ni igitabo cyawe. Ntabwo ari impapuro zifatanije, ni ubutumwa bwanditswe. Murakoze cyane, Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha.